Što je po vama prsni koš? Šta sam batanje lapti sa ove visine, sa grudi, tako. Što je prsni koš? Kad vidjeli prsni koš? Ja mislim da jesu. Je? Pa ne znam, na utakmicama nekim ili u školu kad igraju muškarci košarka. Prsni koš. Pa, na primjer, to je od dimižona, od bocuna, ograda ona. Jel to? To je prsni koš. Da, mislim da je to. Kako po vama izgleda prsni koš? Hoćete ga malo opisati? Upleten je od ove pletene vrbe, mislim da je to. Gdje se obično može pronaći, vidjeti prsni koš? Pa na svim demižonima. Vi imate prsni koš? Ima. Gdje? Kod kuće. Ja ga lično nisam nikad vidio, zato vidim samo da se onaj koš rastegne i onda se opet opusti. Koje je vaše mišljenje inače o prsnom košu? Ali ne znam šta vam reći. To nešto pozitivno ili negativno? Mislim da je pozitivno. Čega je pozitivan prsni koš? Pa zato što je to jedna satisfakcija jednog igrača koji dođe baš do nekakvog određenog cilja i on se sav se da u taj koš i jednostavno tom čini jedno zadovoljstvo. Gdje se obično može vidjeti danas prsni koš? Pa dobro, najviše se to vidi u ovim NBA lizi, vidimo oni Lakersi i ne znam koji oni igraju. Prst, kost. To znači što ne znam. Možete pokazati koš? Kako po vama izgleda? Kako je vaše mišljenje o prsnom košu? Pa izgleda prste, koste, koji sve nemam pojma. Nemam pojma. U košarci kad neko zakuca, pa prsne table. Kako je vama vaše mišljenje osobno o prsnom košu? Pa nije pozitivno zato što prilikom toga može doći do povrede. Vi vidjeli možda nekad prsni koš? Uživo. Ne. Prsni koš gdje se odlaže smeće i to, jel tako? Kako po vama izgleda prsni koš? Pa je jedna kanta ili mislim kontejner ili eto tako to. Gdje se obično može vidjeti prsni koš? U ćoškovima obično se odlaže gdje ne smeta narodu i tako, ali ima dosta puta da ih smeta, valjda nema mjesta, ali inače gradnje kad se grade ne odrede za otpade i smeće, tako da je baš... Kako izgleda po vama jedan prsni koš? Pa ne znam da se izrazim, ali neki ugao. Neki ugao i gdje može taj kontejner stati kanta i tako to je to. Obično ima prsni koš. Pa čistoća. Pa što ja znam, izgleda možda smiješno, ali za onoga kome prsne nad glavom stakle ili ono, to njemu nije, vjerovatno njemu nije smiješno. Vi nekad vidjeli prsni koš? Jesam. Gdje? Pa na TV-u. Ste ikad vidjeli uživo prsni koš? Pa nisam, ne. Bili voljeli vidjeti prsni koš? Pa bi. Gdje se može vidjeti prsni koš? Pa ne znam. Dvorani. Kojoj? Pa vjerovatno gdje se igra košarka. Što bi bio prsni koš? Pa prsni bi koš valjda bila košara, korpa u kojoj su u kuhinji odlaže smećište. Korpa za otpad. Vi imate možda prsni koš? Imamo. Normalno da imamo u kuhinji gdje balka odlaže ono što nije za upotrebu. Kako izgleda vaš prsni koš? Naš prsni koš, pa ima to sada, mnoge firme proizvode, može se da kupi na pijacama od ovoga poncičanoga pleha, a može se na pijaci da kupi jedna pletana korpa. Mi gledamo kure, torture. Gdje se mogu vidjeti prsni koševi? Prsni se koševi mogu vidjeti po mene, koliko ja znam, kod urednije domaćica i na parkovima, na ulicama za otpad smeća, žvaka, cigarete, opušce i to, da se ne bi bacalo na ulicu, da se ne bi gazilo i to. Što se sve nalazi na prsnim koševima? Na prsnim koševima ima određeno mjesto po parkovima gdje se i nalazi se poklopac da se mora poklopiti i jedna veća posuda u kojoj on stoji kad se on odmakne da... Koliko obično košta jedan prsni koš?
Pa ja to ne bi znao, ali po meni nije skupo. Prilike. A otprilike možda 5-6 maraka, 10, nije to skupo. Jer ima te plastike, sada je malte ne, čudi me pa neće izmisliti da je počnemo jesti.